Ditokololo tsa ANC tse di sa itumelelang lenaane la bontlhopeng di na le go fitlha ka ura ya bo11 mo mosong ka la matlhatso go rarabolola ntlha e. Bangwe ba ditokololo tsa lelaka la Ahmed Timol mo wateng ya 127 ga ba itumelela tsela e ditlhopho di dirilweng ka gone mo ba ileng ba swetsa ka go kwalela motlatsa-mokwaledi kakaretso lekwalo. Mo kgweding e fetileng ditokololo tsa ANC tsa Ward 73, 74, 95 ka kwa Hammanskraal le Ward 33 ka kwa Some Nngwe di ne tsa bolotsa mogwanto go leba kwa IEC go isa dingongorego tsa bone ka ga lenaane la bofelo la bontlhopeng gore ga se la ba ba tlhophilweng ke bone. The firm and red and hard and uncompromising deadline is Saturday morning at 11 a.m. All disputes, all final disagreements, all any body has to say has to be finalized. Unfortunately, the ANC is not in control of that particular process. It is controlled by the Electoral Committee led by Comrade Kgalema Motlanthe. Kwa ntle le gore ba diegile go romela lenaane la bontlhopheng ba bone kwa IEC pele ga la 20 mo kgweding e fetileng, ANC e dumela fa itlile go kgona go romela lenaane la bontlhopheng ba bone ka nako. We've started already with the provinces to get the gaps filled in and make sure that the names are correct and that people's IDs are correct and that what they call local standing is correct and all of that. Gabagare makoko kakaretso a tshoseditse go tsaya dikgato semolao fa IEC e ka bulela gape lenaane la bontlhopheng. Le fa go le jalo IEC e re e tshepa fa tshwetso ya bone e nepagetse. We reject the accusation being made that the ANC tried to influence the IEC or the Constitutional Court in any way whatsoever. ANC e solofetswe go tlhagisa lekwalo la bone la go itlama mo bekeng e.